Biyag Titaw. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode ti drama mi itawan ay patangatang mi. Ngam sakbay na, kablawan tay pa da Ma'am Susana Gander from Hong Kong. Kasamatan ka ni Jane Valdez, ni Michelle Del Rosario, watching from Malaysia. Kasamatan ka ni Reynan Latawan. Intay nga ro denggan ti episode 177. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Kasano iha? Itulod da kan ken ni Papa Meche Manila. Wan, Mama. Numabalin, di mi kayat nga umatayo ka. Ngam ijay mat ngamin ti kayat mo apagadalan. Ma, di kay agdanag. Uray ije Manila ti pag-iskola, Igaud ko ti agadan. Sapay la kumatatong palom day ta na ibagam iha. Wan, Mama. Promise. Agadalak na imbag. Makaturpusak iti kayat kong alaan. Kan nasing petakmet nga anak yo. Huwanan. O sige iha. Palubusan da ka. Gaputag talak kami kan ka. Thank you, Mama. Una yan ang naglailo to'y anak ko. Iso adida ka mapagkadkadan no da iti adakit awam. Gapo iti kasta galad mo. Agyaman ang unay, Mama. I love you. I love you too, anak. Naimbaglaangan. Tanam-am mo ka apadak anagapo iti norte. Uray siya, Clea. Maragsakan ak matanakam-amukan ka. At least, saan taunay amay kawa? Wan nga ron. Addan to pa'y siguro dagiti maam-amuta apada nga Ilocano. Lakit di Gaputa adumot dagiti kailyan tayo akayat dati umay agadal diti Manila. Wan fe. O ala, awagan kanto inton malam. Kalpasan ti klase ta. Tainta agpasyar. Kakaiso na Sabado inton bigat. O sige, Leia. Kat inton bikat, agpasyar tamat laang. See you around! Ay, nabanuga ko na magmag na. Isong agpalamiis tapay man. O sige, Leia. Nasakit mo tanti sakak, kapuiti ka papag na. Sana bale, nagatang tamot ng dagiti ginagara ta dito yung mall. Wan, agorder takit din iti kananta. Tani, agalas 12 matan. Sige, tani mabisinak matan. Ala, agorder ta nga rodan. Nalpasan ti klasem, Leia. Wan, o anya, agawid ta ka din? May samot a building ti ayan ta. Isong aggidantan nga agawid. Mabitlaang, anda urayan ta. Ha? Ti ka din nobyo? Basta, mabitlaang. Hello? Mabalanti makiamam mo? Sure! Ngam, amam mo kan, Chris. Iso asikatiyam amok titi friend ko. Chris, iso ni Leia. Leia, isumot ni Chris. Nice meeting you, Leia. Same here, Chris. O sige, tapno makapagam mo kayo na imbag. Panawan kayo pa, ha? Uro-urayin na ngamin tinobyo kay Jabanda. Have a nice time! Naglukon ni Fe. Pimanaw matan. Sana bale. Adaak mo takadwam. Awisan ka ama panitimay sa restaurant. Tapno makapag-istoryata na imbag. No, okay lang ka, Leia? Sige. Sikati makaam mo, Chris. Ay na, pasensya kan ha. No pinanawan kayo kan ni Chris Idikalman. Okay lang, Fe. Amom, taga-Cordillera gayam ni Chris. Wen, Kat, kumusta nga iti date yo? Anya, date adagos? Katwa na? Ay na, tapno amom, idi pa'y laakayat nakaamaam-am mo ni Chris. Ngam idi lakalman anadan iti gundaway. In fairness, panag ko na nasingpat ni Chris. Kan gwapo. Ay talaga Ay, nawan lat nobyo. Shakti mangaram kan ka na nga uray babayak. Isa di mon paluspusan magaram kan ka.
Makitan to, fe. Siyempre, amun mi pay mata, anaimbag ti tunggal maysa. Kan rumbang ati panagadal tayo ti pangruna tayo. Walaya, kas kanya ka, adan nobyok. Ngam siyempre, adal pa'y ti kang runaan. Diyak kaya tamadadaal ti arapaap ko. Kan arapaap dagiti dadakkel ko. Rumbang laang, fe. Igaid ta ti agadal, tapara matla ka dataday ta. Kaya't ko ama mo nita. No, damot lanam namakan kalaya. Masansan ti panagkuyog ka, Chris. Kaya't naasawan, at damot riknakan ka. Agyamanak mo kastalaya. Kunaklakid din. No gayem lang ti pangibilbilhangam kanyak. Sa anak asumurot no day ti awisan na, no awan panagayat ko kan ka. Ikarek. Di kanto agbabawi ang mga ayat kanyak. Ket si kanto ti babae nga ayatak. Sorry mahal ha. Diyak na ibagbaga nagaplayak. Ken nagiksamak iti PMA. Anya? Nakapasak. Iso ngayon to umayabulan. Agpabagyo akon. Aping ita lang ang bagam. No kasta, saan ta nga rudin nga kita ka na yun? Kasta talaga ti mapasamak. Ang aganos ta ah. Kasladyak kabailan nga umadayo ka, mahal. Aganos ta pailang. Iso agon dawayak. Taday ti mo ti pagasmak. Tagbalin ang soldado. No mabalin. Diyak kaya ti makinobyo. Wano makiasawa iti soldado. Wano pulis. Taado ti mangibagbaga a babaero da. Di ka mandanagan. Saan nakakas ka na kwada? Kas na ibagakan kay din. Si kalati ayatek. Ken si kanto lang ti babae ti biyag ko. Saan nga amin a pulis wano soldado? Ket kasta? Talaga adyak kumakayat nga soldado ka. Ngam kapot ay ayatan ka. Sige, palupusan ka. Suportaran ka iti dayta a desisyon mo. Ket, kumusta mat ang tinobyom? Manipod simrak ijay PMA. Awanan ti komunikasyon mi, papa. So, apanak ko na. Nalipatan na ko. Mawatam ko matinobyom, tatalaga kasta ti agadal ejay. Ado dagiti maiparit nga ramiden da. Maisan ti panagaramat iti cellphone. Uwan, papa. Kuntakan na kanto na ejay. Dumapalumusan danton nga garamat iti cellphone. Isungaw rayam. Kabarbarumat ang number na ito eh. Sumbata. Hello? Kumusta ka mahal? Chris? Wala, siya. Oh, agyaman na. Takalpasan tiin nung abulan. Nakaawag kamit laangan. Okay ang laang. Sika, kumusta kamatan, mahal? Okay, aklang dito eh. Pasensya ka na. Tay tala mawagan ka. Masapul ngamin asurutan mi dagiti pagalagadan dito eh. I miss you, mahal. I miss you too, mahal. Di ka madanagan. Maawatan ka. Kanayon ko mga gananad ka dita, ah. Well, oras si kamet. Agan-anat ka kanayon. Basta laglagi pa, ma. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Chris. Oh, kumusta kayon ka ni Chris? Imawag matlaangan, fe. Wow! Isumot lagayam amayat ti aura mita ah. Siyempre, agasum nga'y kalpasan ti innom abulan sa laim mawag kanya. At least, kampante ka matan nga day tinasaya ata ka sa saad ti boyfriend mo. Wan, kan nagsoblin iti sigod ti komunikasyon mi. Ay, kat, nasayatan no kasta. Kunak idino saanan nga umawag. Akas na awan serbina nga adda boyfriend ko. Tanabayag nga awan komunikasyon mi.
When takas jay kat nga rod ang nag-eskwela ijay PMA. Ngamita, uray kasla 5 laang a minuto ngagsarsarita kami kat naragsaka kon. At least, makasarita kon iti binulan. Ay na, maragsa ka na para kan ka, friend. Hello, mahal. Kumusta ka ditan? Okay lang, mahal. Uray na rin gat, nga manusa. At damat kit di dagiti gundaway nga enjoy ter aramiden mi ditoy. O sige, ag-enjoy ka lat tangarod dita, Well, kasta talaga, mahal. Basta laglagi pa makanayon ang sikat ay ayat, wen. Sikat ti pinaka-special iti biyag ko. Agyaman na, mahal. Umadanin ti panagturpusyo, saan ka di? Nakaturog mo tan. Ay, kaasi mati kayan ayat ko. Gapo iti bannog na. Naiturog nan. Ay, iddepak man laang ti video call me. Kaasi mati kayan ayat ko. Ha? Chris? Siya nga rod. Flowers for you, mahal. I love you. Thank you, mahal. I love you too. Sinorpresa na ka. Diyak impag-aro pa makaawit kan. Iso nga rod adi ka ninawagan, tap na surprise. Nasum ka talaga iti surprise, ha? Manipon ita, no da pribilehyo maipay ka na kami. Kaya't makaawid hak. Jack tuag liway amang sarungkarkan ka. Leah, will you marry me? Yes, Chris. Agyamanak. Iso nga umay kamin to kadag iti dadakkel ko ijabalayo. Tapno matulagan ti kalay sata. When, si dadaan kami amang pasangbay kada kayo. Kalpasan nga rod ti misyon nyo iti Negros Oriental. Isunto ti panagkalay sayo iti anak mi, Chris. Wala na. Tapno mangrugi kami matan iti bangunan mi a pamilya. Iho, awagan na kami iti mamaken, papa. Tanak da kametan. Sige, mama. Papa. Maragsakan kami para kada kayong anak mi. Agyaman kami, mama, papa. Alang nga rod, tada kaminton kada abalayan ti makaammo amang isagana para iti kalay sayo. Kabayatan ti kaadam iti misyon nyo, Chris. Idi, kunak anagrigat ti long distance relationship. Gaputan na bati ak idi nga agis eskwela ije Manila. Kat adamot ni Chris ije PMA. Ngam, nagrigat gayam ita. Takamang ti armada ni Chris. Manmano nga umawag. Takunan na pasaray adda operation da. Ni Chris. Hello, Chris. Mom! Di kayo kumabakmaklangat. Ngam, kaya't mi nga ipakamo ani Second Lieutenant Chris ket may isa ka dagiti nambos. Anya? Kabayatan ti panang itulog da ka dagiti relief goods, ma'am. Saan? Saan na pud na dayta? Lagyan ito ni. Ngam, tayan ni Chris. Imawag at lang, tapno may pakamukan ka, ma'am. Yan, tapno maamuan mat, dagiti ka nakil, ha? Saan na pud na dayta, sir? Ipagayo amang rabraba kayo lang. Sorry, ma'am. Sabay nagsat ti angis na. Naibilin na kanya, ngay pakamukan ka, noon naman ti mapasamakin ko, na. Saan? Kasanon tinatulagan na kalay sami. Kasanon. Nagsakit. Nagsakit ti kastoya na pasama. Agnanayon ka dito'y puso. Mahal. Di kanto pulos malipatan. Iha. Akan ka kumauri basit lang. Tapos sana may raman. Day ti saklulog. Papa, awanan. Nadadaalan ti harapap mi ni Chris. Kasanon ti anak ni.
Tigagdan hagtada kami met kani mamam. Maladingitan kami met. Hagem patib kerem ti pakinagem mo, Leia. Ron-ron anak, umay kan. Addan ti school ba siyo? Umayan, Mami. Bye, anak ko. Bye, Mami. I love you. I love you too, anak. God bless you. Thank you, Mami. O sige, lumugan ka na, anak ko. Napanad nag-eskwela ti apo ko, Clea. One, mama. Ay na, kasla ka ano laeng iti maladagan ni Ronron. Ita addan iti elementarya. Nagbiit ti panaglabas ti panawan. One nga rat, mama. Saan ana pupuutan ti panagdakkel ti anak ko? Leia iha. Apay, awan ka din ti plano mamakiasawa pay. Ubing ka pay. Kasapulam ti katakunaynay iti biyag. Tapno adda kaduam amang padakkel kin ni Ronron. Enton awanakon ito'y abiyag. Basta lakit di pilyaman na imbag ti pakinay atam anak ko. Tanarikat ti mailawan. Mama, awanan iti panunot ko dayta. Ha? Ti anak ko laengan ti pangituunak iti atensyon ko. Umdasan aragsak ko ti anak ko, mama. Ay, ala, kat addakan ka dayta anak ko. Desisyon mo dayta. Kat no anyaman dagiti pakaragsakam nga arabidan. Namnamaam ti kaaddak amang suportakan ka, anak ko. Agyaman ak unay kada kayo, mama. Gapo iti kanayon akaadnayo iti likodak. Patpatgan kayo unay. Patpatgan kamat, anak ko. Da kayo, iti apo ko. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag. Nga masapol nga agbalin ka natibker, tapatsyak nga dapay napinta sa plano ti Diyos para ken ka. Nulakit di takumpet ka ken kuwana. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.